Danas ćemo se upustiti u recept za veganske čuftice od sočiva u bogatom paradajz sosu poslužene sa kremastim pire krompirom. Proći ćemo kroz sastojke koji su vam potrebni, uključujući sočivo, začine i pirinač, i pokazat ću vam korak po korak kako da napravite čuftice i sos. Prvo skuvajte sočivo dok ne postane mekano i nežno. Dok se sočivo kuva, pripremite pirinač. Pržite pirinač na ulju, zatim dodajte vodu i sol. Kuvajte dok pirinač ne upije svu vodu. Dok se pirinač hladi, možemo pripremiti paradajz sos. To je jednostavna kombinacija konzerviranog paradajza, brašna i začina, ali ukusi se prelepo spajaju. Aroma koja ispunjava kuhinju dok se sos krčka je neverovatna. Mešavina kiselkastog paradajza i aromatičnih začina koja će vam probuditi apetit. Također pravimo zamjenu za jaja. To je mešavina lanenog semena i vode. Ostavite da stoji 10 minuta dok se ne zgusne. Dok se sos kuva, pripremite začine i bilje. Biće vam potrebno malo crnog luka, bijelog luka i indijskih oraščića, da čuftica dobije autentičan ukus. Da napravite čuftice, promješajte kuvano sočivo i pirinač sa malo nutritivnog kvasca i začinima. Dodajemo zamjenu za jaja i sve izmiješajte dok se ne sjedini. Ne želimo da čuftice budu previše guste. Kada imate smes, oblikujte kuglice i stavite ih u sos. Ostavite da se sve krčka nekoliko minuta. Posljednji korak je kuvanje krompira. Dodajte malo soli i kuvajte dok ne omekša. Magija se dešava kada se veganske čuftice sjedine sa krčkajućim paradajz sosom, ispunjavajući kuhinju neodoljivim aromama. Nećete željeti da propustite ovaj trenutak. Kada je krompir kuvan, procedite ga, dodajte malo ulja, začinite po ukusu i dodajte mlijeko. Mutite dok ne postane glatko i kremasto. Za kraj, napravili smo ukusno, hranljivo i zadovoljavajuće jelo, savršeno za svaku priliku. Zapamtite, kuvanje može biti jednostavno i zabavno. Ako vam se recept dopao, obavezno pogledajte moje ostale veganske recepte. Javite mi u komentarima kako su vaše čuftice ispale. Vidimo se uskoro!